wa mahaya kaunangalia au mahaya ya saa ukawe ya très difficile parce que babangu anangalia Muhammad muhabin mawararu babangu ajatolo hazini wa kwa poro watolo hanabia mama anabia ninauni mama hangu ba mama hangu hakofanya mkarakara la mji wa Moroni kao banafikia rali anabali na mone anangalia la rentrée omiteti mono babo mama hangu kajakana mapesa ndio haona mgundati nguna mrahimu yoparwa ayo mfumbuni wede ndikao ya kwenda ya mabie mpate mapesa ali zuizili anaangalia wakati hiyo kaunangalia furniture yangu après wakati mama hangu ya para maana hamwambia ukana mjorega mna mtango deni hulivi wakati kao mama hangu ende ya rege mapesa ya jana angalia harma ila rentrée ndazula kabjabira 2 jours ndazubu mnamrehemu sha kulul haqula ukana mura haba ukana idati mamangu ya mkaizia mikema pesa kaijaja na haba mwanzo mapesa waangalizi watukufu wa he ye Tamu Live khairi na baraka ngarimbushira wani makazini kao ngamjihunda ho hahurdunga ngayo hangayo heze baramajiza hatu nahonesa haule na uraji hokaya mono mwenyasi elarif mengoni mwana wa Komorika wakaujihunda harmo mtihani wa he bakalorea mahazoezili wa 22 ndaro haure bahati haunda ibaki hahe sha tilizo bahya ukaya winji na winji ka wakaujihunda ho shanzani ahunikiwa haki za hao ni movement mer ya homji wa Dembeni sha anwa dubizisa ukaya zabariko wakamongomira na wararu ratsawa mzima mengoni mwandwikao wakaujihunda harma umtihani wono zizi jahande ni dokaya emnajana wei hafanya baki haronesa ukaya numa hawatano rahanzo mahaya hunde baki hahe sha izaka muhimu doka reshelezize wandwikao ngwaridungao ya ukaya tudoka hakansima hamitani bahi shaka wajuna taratibu zindu jina elarifu hanisa baki mahende ni depuis 2019 rangu 2019 ata 2023 ante 2019 hanisa baki hata makati no ukahunde baki mwahaunu ukahundria hunungazija Dembeni haumana ndaho ukafanya baki ewa sika uhundria ibaki ni ya mwaha mwashi swashimwali mwenyasila refu honesa ukaya kaujunda harmasheswa shamwali abangia abo hakaizole harmema hayonsi pia shatauza unuma haende mwali ikasabu hindeni wakanda mwali astuera mleukana mbidiwa mwanadamu haini wakati ndiyafanya mahala ni wazima ibidi mri kao ya change bakartu jovanu ikao ngarjo mri bahati yede mana ikao na change plan na bamwe do mwali parce que tufanya mahamini ngazija donc tambani mzee wangu ikana change wede ama situation jina bajuki wado waloheri yede mana ikao na henda mwe situation mwali harma msomo yaho au kando wandoka huo na Moroni au kauzungulia harma hamine homa mitano ikao hivumbo abo ukajunda harma magrueti uzungulia mdoka mbakana mduboko ani katina namna kasinda ila nonoko hantika de maisha yao gibala ila namna ukausinda ujitapilie au leli sijaje wakaujuna magrueti nziani na ndo ikao kwanza fanya baki arabana njiba yote très important parce que muhimu halisi rangu wakati na pase C2 mama hangu wa mahaya kaunangalia au mahaya ya C1 ukawe ya très difficile parce que babangu anangalia Muhammad muhabin mawararu babangu ajatolo hazini wa kwa poro watolo hanabia mama anabia ninauni mama hangu ba mama hangu hakofanya mkarakara la mji wa Moroni kao banafikia rali anabali na mone anangalia la rentrée omiteti mono babo mama hangu kajakana mapesa ndio haona mgundati nguna mrahimu yoparwa ayo mfumbuni
wede mrikao ya kwenda ya mabie mpate mapesa wali zuizili yanaangalia wakati hiyo kaunangalia furniture yangu apre wakati mama hangu yaje ya para maana hamwambia ukana mjorenga mna mtango deni hulivi wakati kao mama hangu ende ya rege mapsala ya jana angalia harma ila rentrée ndazola kabjabira 2 jours ndazobu mnamrehemu sha kulul haqula ukana mura haba ukana idati mama hangu ya mkaizia mike mapsa kaijaja na hamba mwanzo mapsa sala waliko lidia tumungu mama hangu nguto delwa ni mdatlewo amabia mike mapsa ya hai bangu mimi sala waliko tanfisha mama hangu yedelwa yote nyangu bangu mimi na mdaditu mumshiwani yopara mama kele mumshiwani yedi akaurenge ye 10,000 ya mike wakati we yaje ya mpri ya mbrejeze apres wakati ya mike atimele kalima na mabia mama hangu tumia ukana kuna uparo joido sababu ndami kuna uparo jo hindunwa sababu ndami rangudu wakati hiyo hata ijemra hainu je commence à me débrouiller rangudu wakati na kasete hata jihunde hapa hainu toujours ndami mwami tukafanya somo privé mahamiraru ikao mimi dina aningarfanya resume sha ekardo ntarwanda yemhadisi pia bose onwajo urambua sha munumna wakati nikiwa fa somia siji privé mahamiraru da mimi mwami dina kaujirenga en charge hata jihunda bahainu hata banamba ubanu tukatsunde bakibahi sha ele 30 la homozion ikao ngamsutene manati kafanya institut j'ai fait commerce international tufanya ndongo za biashara ikao ngamjoko henda na tufanye shio hangu ngamjoko henda nende na jipresenter harmaye likoli amblao afasira ukango harma biashara na usoma au de helilo amaye toujours ngamto continue parce que mina ka olive collège nango jo kana mjajo kana banu il faut ni travailler ni some mananga bomria nabia ba ukana ntina pa lujo nda examen national ba mimi tkanzan ko ewa haurengemia dikono nda examen afasiri hindi jonra hanabia ne dina rengela clé ba ngotelet mitmbwa magari hadi hanabia rengela clé tenet rengela clé yona najibiwa parce que bidi anabia numéro combien chalete ntlengeye ila clé yanabia après ndaka unidi amba wewe rangudo juma kuna uparo jonda examen national wala kuna ngwasuli hata 3e wajiru halikoli yodo mahala nikao nika judi ni jisakrifia hata je mura bahainu ni shinde ni continue ikompa hata je mura bahainu manaramla ukana ikamruha halikoli batna yemna hinduwai umbuto mbika bashati mizata shika kutina baki yoga jorande malheureux donc yede mana mimi kaona sumi hata jemra bahainu na uji debrouiller hata jemra bat ka usuma to 3e mois ye l'école ya sisi ya dembeni ka uliba collage ya 8,000 francs par mois hata 9 mois tijatsika usoma l'école abona tonde daki 2021 2022 tenzangwa ma institut ambia sub management le malanika ona ka continuer toujours na ufanye bac na udoji tsaha njeli fanye ni continue première année hata je mura bahainu sikauliza ran 25,000 francs yani je dis dans les Comores harma première année déjà première deuxième année rikawe zuwa manaka bjahia 3 ans shawahia 2 ans bahi sikauliza 30,000 francs par mois yani 200 par mois alhamdulillah nja delwa wala nja firwa wala nja shamimi wami de manana na jisakrifie pia ideni balwana na gurwetu hangu tikumansu za sashe ani tujo raconte no ngani na kaugusa ile hindi parce que amashe special tuketubidi mrikao ya kontu ya tubaki na ndongo nzima manaika nda ubaki na ndongo nzima yonga ijende ikao bojoka manangu jofanya ndongo jina wale wangurika balaila ketwenda abongo biduke nomade imana nomade c'est un homme qui n'a pas l'endroit fixé en etkaudo za yaurtu na uza sachezaral kume na uza maji ya baridi na uza goûter na uza kaye
pour le moment hata ba hainu ngamfanya fourniture amuze fourniture amuze cahier haini mwa mi uvuteza mzali kweli tukabano ye mapsa ya nuri ka nyamari ya rengi shaban rikau simbuha mana ambia ukana tu gagnera ton pain à la soif de ton front ani mnyezi Mungu aviha maje ramaye ibande jumanti haba ukana gari jole zintaza mili zahatu deru munde benrile voilà yo des discours ka ona nationalité keleza ngabo kusoma hamanda we molikoli wakahona moroni na uzungulia grueti hawa imijimira jina uzungulia au tai maisha yao hujoanza uambia hindeni iliyoshinda ukatubidi kino shino tukantibahi kadalili tio huyono hunde bahati hujisomisa hunde hata institute hujitimizia ze mitihani yao Mwenyezi Mungu ajaho utanganyiza lelo hunde baki hujoanza uambia wanazoni ndimwe kao ngwajunda we makatiano harami somo watunde bahati hunde baki hawa hunde baki wala universite walindo wenkiwa bankanga la ushinda wende likoli hujoanza uambia hindeni ili washinda hunde taishe maisha hao wa kehamande lizo kao huzifani. Merci beaucoup balos ala jitukufu amwe parian hangu yo tijohanza nwabeo wanama wa ikawa unrebaki ni watuhundra ni ikaongia amwe projet wa ya wasoma na utosoma kautani wambie ni ukana banu kairiu hamba ha rahana aikairu udojiliva wewe rahana udamblo ha mananga fikana yemana ndongo inu ile helinu kao wangu siwa komoro wangazija surtout wangazija ikabutsaha niwambie imana hizo pia ndabukao kwa ja doandwa lomanga o amanga bari tukangwarle launa yengo le laun rosha gaitubidi haini nongo warambia ritokubali mana kijiko bidi ai mana usebe bali utofanya hazi mimi kama na mwana mshangu manga shaula ngumeyo wangu meyo cha ku kairi ye kambra hazala mala ni kao maskini yafanye hamadami mtumza force afanye parcours na ifanya chayani yaji renforce au moins beshe mnarongo mtiti yashinde yafanya manami mtujua cha ngafikane parcours na ifanya mtujua ikanga bombruma hamadami yashinde yafanya helo ahunjua manao itokikanga bomria ya hindini rahanami shanga fikana tijohanso bana maika wa dojitsaha na watudolido wa manga wadama kana banunga mlido mdumanga takairi rifanye ritsimbuhe manaramle ukana ritsimbuhe lentazamizaha fensadeke ekau urenge mapsa yaho urambeka ya nia hangu bojojo hina mna ya jereo shayala wanikiwa wala utu dabanya nukoyotu kujatsimbuha yokuti johanza haini mandamu ikao ulio banu ulio ulena mu ya shinde ya jikane na mu wa indini ya jisaidie ekamro haoneke fami kaitu shinda ya med parce yo kiri mrazo la fami maskini ndia shinda jipersa fanye babi hamadami ya shinde maneka au ikao uhundu ikao kufanya barongo ya mando wale huono abo maudungujo kama etablia ville manami tuambian amanga mrejezu tikomase vuza sashe mama hangu ai papa hangu hanikarajana mengo mitano anambia na ulinka bwa yode ndo ikao na kavirenga ni zejana ngo mitano hizo jana na mengo mitano teletrengeti tende hula tantulu nazi tonekao ral mengo mfukara haini usiku yomba vititi tonomna jana ikao mna moto na moto mtiti ya bala sashi après tumambie yo ulundawa anabema le plan lota washioni mana vraiment na ujitapilia mana tika shioni tudunu ngwambio ila hinda banaone famia yangu maskini na walio ata jumri aba hainu donc haini manda muislamu na shinde ya fanye mbabi hamadami mpaka yafanye pia yarifu hutamani makatiano aminu kahufana institute yaho ndabakuja shina hunde bahati ya himna mna karto ikadolonu wana fikra ukaya wana universite ufanyiza saya au ngojo lihungu timizu numa harmo institute ujitahana mna ndo jina ufanya hazi mimi ti paro arma stage tentera masima dossier en blanc chambre de commerce
wanikubalia wanabia kabati problem haini wakati kyangu cyo kwanza wanse stage ngatuka bana sa muda we sule namna mimi na de parcours nazifanya hata jumba baha wala bonti kubaliwa shayi familia yangu numwaha do shukuria wanama e familia yangu mana numwaha wanabia kana no bac plus 2 yoketina mana shango bidio ufanye mbeno mbao licence 3 yani L2 L3 ushide ufanye 3e année ilikao ibakia na hangu na ihura bac plus 3 yo tisane komba wanabia wanjondenge charge ya hangu wajondenge ya charge ya hangu vala yabo mimi au shukuria mashimeji wangu mashimeji waidina loda mina alhamdulillah kwa jale sefer mana wadoni beshabaiza zingu wadoni edit tukabane wakautika je sacrifice cha mbaindro vini mkiwa wala jawa ni bado ni mkiwa shano ya husumali ani yemenji ndami ikauja helo gruto kanilo moroni wetu na kanilo après ushukuria shimeji wangu Abdurrahman na wodi mbikao yani akaunisaidia hafikira ramali harma hangalia ana wabidi tena ni mwanamke wangu ya vale wangu ikamgu ya mshe special faranta ya lule mwanamke wangu mpermemer ile mbikao ya undengao ya charge ya unumaha ya 3e année après tena kaenda université publique shanga mjenda na continue 3e année hama ikoli rajina manano henda ikoli publique amnareje première année yabo amonika boye mapsa unga jo sunne mali manam reji a 0 vaut mieux ni continuer hata nifanye hata master 1 ikamwa benze ikamyezo mwajelia tishiditi tibiruno ngati mbo ibaki aiti fungu si passe 3e année shanga mjofanya hindi babila nafanya master bushini Mohani ikambawe mara menji wakazi watukufu wakayontswa katika o reunkaziani haonga damonisa no kangadoka mmoja sinae sha rengiza dakika ntashi zinu ronise ifurahi kaongyo na mwenye asili arifu liho haonisa karanzi shejumba sha sede handiso jangalia hata yaende harmo institut leo ino Mwenyezi Mungu amre bahati ya mike baki hae harmo sikitifu harmo uziro mwinjika wakaona wakaya hendu bikao hanshimoroni ngujuo mwenye sikawe hazikao hakaufanya wakati hazi ya wizi chaka ujuhunda hokaya ranzize janango mitane nkiwa ya huzihule nkabwa haunu aulea hule sashe handi sasashe hata mkati ya nungu shindo haimisa furniture ya dahu hau ya fami ikao ngejunda harma ensi ya hatu hata mpaka ndaba hainu haure bahati ya he umsumo haa ya ukahonisa ukaya hafanya umsumo wa biashara ngina back plus 2 lio ikao haifanya ngombo mdua Mwenyezi Mungu amike baraka inji ya ushinda ya timizi za sana za saya hizo ikao hatuna jitihadi ni mazimeji wahe ametoka uzungumzishi makatiani ndi akamuhimu siku leo rone saukaya emwenyasi wandubekao wakaumona nanyi moroni au tuzungulia au kaya hata promotion ya hinga wanduko wakaona mala ya nkilitawa ola katimwema na leo hakaoni saukaya inutama heni ainjema ikauti itia wakangi ladhimu njitapilie ndadangu bangu ya zingari wando jina shauli ngambe shina nzungulie nuhunde tashe faida ho kama lele kwa Mwenyezi Mungu ambare zungulie litashe faida ya hatu ya leo na maudu saizo no Mwenyezi Mungu hunde bahati hamika kalama lamiso ikao hajurini kalo ikaichoka ngana makano wekao ya tekeleza ngiri kazi kifu au karatuka mrenga muda mchashi wali wakaujuhunda na mkiwa stishada tashini kao ngeni show shama feresheyo za huwa nyasiwa ya association mer shari kime dakika nzima ya injezo ikao hatuunda bahati ya tekeleza ngiri kazi kifu mkonzi watu makatiana awengeza hamo wandu ikao amadelo mdo shukuria zango ikao mdo mfanyiliwa manaka iriyo hujua mdu hana mapesa mananga ndio kufanya soutenance kote cher yoanza kufanywa zindu harama ngaboma wanzanwa hangu wandu ikao na kaudofanya tsamina ondo kuza waliona ma magazin ikao ngwa juko uni aide financement physiquement moralement harma ye soutenance yangu juko kale 30 la homazunu wana wanisaidia makado ikao njikao njukoenda na wakati ni tsahemba bya hangu ni kirikaze
shanga tukana ye zinriye zinji njoka unikiwa haruma ye njoka ifanya hama sutenance shuhudia hangu hiyo yo wangu ikao maamio hangu ikao nafanya tamina manami angala ndozi ikao za alimentation wao yangu ikao waone parcours naifanya wanambia ukana wewe merite ntujiambia mimi wami shaka irihu wangu hana mali manami njaka vdatande kana ngwajoka hunsaidia wanambia ukana a partir ya maudu nede na renge zunguza hangu na angalia mpapi wajoka unika wakati yode nika zimbapi hangu ilo kwa jako habaka na ikabu bahi dabwaniona shadi partir naifanya hata jehumbi abahainu hawabeshe marahaba wanrikao wanihibilia harmashuli nitukufa madaino ala mfamikum assalamu alaikum ekati rongo ya kalima bi ndikao limtabishane nyimu mjuka unangalia mjuka unishilia kamjuhun samihi ba yanupia no majandiwa haubeshe marahaba mwana maikao yanione kama mide mrikao yanirenga au yani questione rongo ikao izonongo de biografia hangu biografia hangu ya maisha atajemundi haba haino haumbeshe marahaba menji ba haono ikamimide mrikao na bidi ni yani babu senjiwe ye nalona tufanya marabinji wakazi watukufu nyandikao mkarudunga runisa ukaya mwenyasi elarif ranzi klasi ya sedwe akaujuhunda nafanya biashara yahe munziani rikahumu na hata maji meu akahuliza yo munziani ili atahe maisha ya ukaya ya jisome ya bulie mzazi hahe ya ukaya mafuraha ya huonda jina sha upande wa hahe hajitaha atampaka daba hainu ginaye baki presido ya hahe upande wahe unsu za biashara hakaudizo kao hakawazifanya hakajunda Roma Institute emakatiano Mwenyezi Mungu amba ukangela dhimu hejitihadi kama Mwenyezi Mungu amikayo nilijua kalika wakalilo aulidunga harma mji wa Nzimoroni na mvua na upepo hamike baki hahe unumaha na ihazungulia wakaifanya harma mji wa Dembeni afanya Moroni msafara unu hambanga rende mwali heni anje maikao tulani mzee wa hahe kangela dhimu ende mwali ya itasheho Mwenyezi Mungu bahati hamikayo unumaha abengeye ngombo dua ya kazi mji mabanu bahia shele lejendo ikao Mwenyezi Mungu hamikalo akakanza msomo mwinji ya ukangela dhimu do saidi ya walontini holiho mzataka jashina hurenchida ukaya mwangalie chaba hajitaha angalie maisha yake ngomba Mungu bahe maisha yanu yafai wana kumoro yake mfano mdaso jona wanya nguzo sasho nziani hado hanze mndongoze nai jabo kao ngabo ya mndongoza nayo ukaya yesi mndo shinda mpata maisha lo ngenziani ya ukamyezi Mungu mbeyo abenge undo muhimu wako kwa leo no karzoni saukaya wanaziwa na Mungu mirana na wararu wa hunde baki wakawinkiwa istishada sinu sharitsawa ronise mfano mwema wa hemna njana ikao hazoni saukaranzido mwaha wa seedwe hata hunde baki ende ya juhunde na ufanya institute hakao juhunda na ujisoma wenge abo gari parao wanubika wajunda wa harumisomo watsoka baki bahi shawajuhe wazungulie maisha hao ba Mwenyezi Mungu kawatia nia njema ya ukayangu ataho maisha ngungo jombaka na tsongesa kanguzo sashika kana hunde baki akaronda misomo yae akamweshi minja kao amino kae akaufanya institute kawantika yangu fanya biashara yae hata mwiso ende afanye baki sha toi akaujunda na ufanya institute abengabo indo misomo muhimu karakaanza ronise nyondo ikanga mdunga makatiana sotoka eda hunde baki haiche harmona kwa junda banu shade jitadi kwa haifanya haujisomesa harma uzenzia haustufanya biashara Mwenyezi Mungu mbahati romba Mungu henu beka ungeona jitihadi hao mlima na mando ya fajita mandainu ngine namna baharia msaidie enzo mjumabanu kajazia ngojua usaidiwa au kaya utusaidiwa Mwenyezi Mungu haiche shahi muhimu kandar muniseni ushahidi wa ukaya umuhuzo sashi wahe munziani umuhuzo kai munziani umuhuzo maji munziani umuhuzo ya urto munziani mapomu tsazino zijalelo haunde bahati haunde baki presido yahe upande wa university tuibahanu leo inu Mwenyezi Mungu akomeka ibaki ya mruhusu karanzile leo ya unisi ukaya ule amdea juzi akashila ambaka shina huja shija Mwenyezi Mungu hamburaya